Pozdrav! U današnjem videu ćemo da vam predstavimo knjigu Ferenc Sili Kunići mali trošak, ali veliko zadovoljstvo. Ovo izdanje je zapravo priručnik i deo je hobi biblioteke. U samom predgovoru autor kaže da mu nije cilj da piše kao u ostalim knjigama na temu kunićarstva o nekim ogromnim projektima industrijskog tipa, nego da sastavi knjigu za one koje gajenje kunića interesuje kao hobi. Sama knjiga Kunići, mali trošak, veliko zadovoljstvo ima dimenzije koje su približno veličine A5. Korice su meke i u koloru su, a poveđe sa kanapom, što je priličan plus. Što se tiče ilustracije, ima priličan broj crteža koji su uglavnom šematski i prikazuju neke osnovne stvari oko kunićarstva. U samoj knjizi ima i nešto crno-belih fotografija koje su prosječnog kvaliteta i dobro dođu da se bolje razume ono o čemu se piše. Pred kraj ima 2 stranice sa fotografijama u boji na kojima je prikazano 16 različitih vrsta kunića, što je za svaku pohvalu. Sadržaj ove knjige i nije baš standardan. Više bi se moglo reći da su poglavlja formirana po principu pitanja na koje se potom odgovara. Prvo pitanje je i najpoznatije kada su kunići u pitanju, a to je pitanje kakva je razlika između zeca i kunića. Potom idu poglavlja kunić kao kućni ljubimac, pa zatim rase kunića, smještaj kunića, ishrana, razmnožavanje, kunići za izložbe i tako dalje, sve do posljednjeg poglavlja koji opisuje neke od bolesti koje se mogu javiti kod kunića. Na svako od ovih pitanja ide neka vrsta odgovora koji su prilagođeni manjim odgajivačima, kao i onima koji se tek interesuju za kunićarstvo. Kroz sam sadržaj se može vidjeti da je autor dobro upoznat sa praktičnim uslovima gajenja kunića, ali da je bio u kontaktu sa još nekoliko kunićara sa kojima je razgovarao o ovoj temi, te na osnovu tih razgovora doterivao sam tekst, ali verovatno i vrši odabir šta će se prikazati na crtežima. Neko moje mišljenje o ovom priručniku knjizi bilo bi veoma pozitivno. Prvo, sa tehničke strane, odluka da se povez radi sa kanapom je garancija da će knjiga ostati u komadu duži vremenski period, da se neće ubrzo, što bi se reklo, raskupusati. Dobro mi je i što je opis oko rada na kunićima kao i samih kunića pojednostavljen i da su preskočene neke naučne činjenice i da su izostavljeni neki opisi proizvodnje kunića na industrijskom nivou. Sad što se tiče mišljenja šta ne valja, mogao bih reći da je najveća mana što je ostalo na nivou priručnika, a da nije otišlo na malo više opširnost da bude knjiga. Sa druge strane, to sigurno bio cilj onoga koji je osmislio ovu hobi biblioteku, jer su druge knjige iz te grupe sličnog obima. Cilj je bio da se na jednostavan način pruže osnovne informacije onima koje zanima uzgoj kunića, pa da na osnovu toga što vide mogu da se odluče da li će nastaviti sa interesovanjem i nakon toga sa nabavkom i gajenjem kunića. Ovim polako završavamo ovu epizodu i pozivamo vas da pogledate još neki video sa kanala Retke knjige.